Mami eshura yeni ya washi obi zuzuzuni huteze na yababa ebejina hade na yato aseda Badwam Ahosepe Jumezidunye izuno the Fantador president for the Brothers and Sisters Association. Akwaba Sonko is a Ghana hade the best entertainment show. Osmosis wada ejuma no do. Na za otenye de Kimpaluta yehude sisi Kimpaluta no nyame oya na adwodoro mano na ogudo a ore mano do inti no Kimpaluta yehude we nya a new group of friends Kimpaluta level na asasa kakra ayankofa sisi a onyo roll no kohe video no na yemra sisi a Okay, no after all, you're Kimpaluta, again on the Vice President of Ghana, Dr. Mahamudu Baumia, and on your team, and that will roll the whole cruise or come on. Now, share, or as I been working cado, natural MPP, Massa, or for MPP, some non 20 for toy artists, a Juman Orion, or we will see also do feed one. It's also like a pecker crack. But I mean, found what had in the share, I won a while, so Pecocoya, or no to chew a sea. Minim se makanda ma asantefo no wo beta aseda ma msan mu beli biom aboa ne pekoko aye no nti na ode ne hu kotwitwi esie chama meka na atase nti no ba wumi pekoko aye no no ozne hu kotwitwi Kimpaluta masa don't get it twisted atasa because vip wa hema we hu der brother no trend na ade or numbers no wo following no youth ni take Kimpaluta mpayinfu no take Kimpaluta mmoframa no will take Kimpaluta so say if you look sharp atasa no friend brother o man kakra no yin to nwuma na ihe no ma ye support Kimpaluta ye would oh Kimpaluta mponye ba omi na but masa we see through it atasa na campaign okodo kumasi ya yenyo tiefufusu na ludu to na azina no election year politics ya dero for chrome hade me the best hade me kasa bebre wo kwada na za wori bia wonye ye fi hono ma na ye kwhwe shata wale ne dado ya bi okeke ye bus stop boys wa ye ekubia wagada won ho na za wo ye nyide wotu kala na wa destination make gina na we sisi ho nti ahwe nkrankodum hananse cheda ye hu fi na azu wa ha because boys no wo bo adwuma papa ma wotitiga tamanyi wo sisi marketplaces na azena ende da shata wale ke hye hon koye donation mo hon 30,000 and ozge kam hon ma yen kwhwe za ye shata wale mbrokoko shia oye bus stop boys no e kam hon 30,000 Ghana cedi the adwuma warrior no we hu na oye nanyi so papa because say ye hwe krom hade ya yen problem kro ho yen pa wo krom hade ifi olukuhen wo krom hade nsuta onye osewonyo nsa o ka kirehwe gate sakasaka so dan krankodum hanyina na ifi ina wagimuma mpoma nsunu be bo so do fa no mpona nsunu fa no nsunu onanam kofu no fifie flood na ze be bokodo wonkran hanya no oyi ifi wo nkrankodum hade ina ozabanti no say boysy we youthful we young boys pa na wetum na wankobokro no wankaye bibiboni bia wo adwuma ho wankankaye ho na adwuma na we gye ningi na atom no wagada won ho de wo betisi nkran ha de za no shata
obo support one ma wetum na we clean and ma aha aye clean ye into no Shatawale na oya za ko share boys no nkran ka mo 30,000 wo de ejuma pa wolizi won kan ha de into no say hu video na nchirem kakra owo mu no na mze abo no ma ye free ho no me na yenko Grammys ho onkomo for some time now Ghana yen dreaming na ye de yen stars no botum na wa grab Grammy CB na was amehen ye ka Grammys Grammy award or American meme na agizin ho papa ebutum na ekokopem wo ho na wa so agibi there's a mo ho oye wa ka de Grammys no oye the ultimate inyakola na enya azin na no asamara yen nti no menyo ka say oya za Grammys for no last year share one awards na waye na was the African journalist na ye wa hade it for beats na ade no piano mu na ade no was bi hiham dem roba ya yebonya a lot of Africans wo free chrome hade ya worigege dem Grammys ni bi na new assist ya today where ye crampon there where ye Grammys Africa dem roba ya yenso yebenya him branch no Africa for za because when we yenwa jekopa into no wala expand we boom dem roba ya yebenya Grammys Africa na sana Lady Denta wow Ghana nyima pa sana o shechi zonzonzo onye hori ye adwuma dem roba ya obotum na wa support music and as o Africa anti enada na ye hu da we post the pictures on no onye African presidents ehwe Ghana hade ya ebohu da president or a VIP vice president ba umiana na wonyini jino honom no onye ni team na onye wonnam no Grammys for one selected team wo free Africa hade ya za wori nyina anye there wo build connections na wetum na wa start Grammys Africa owo Africa mem hade ya nya so ebotum na ya proud de nya so ye jeje Grammys ni bi na azata was satisfying kama nti no obiara oye na nyusum do opedo Grammys bia no onto no base oncha kra ye beje Grammys ni bi na obiara aye happy papa nti no bedam komo yiso mi de besi hade na matedo and pay me jina hade ya me peda me celebrate erabe bi na menyo rekase ebia some years back sanka wadwon de bia peda dancer na matem kwintum kenche o maame atasa was wako school na wotua university fees and the wotua secondary school fees na we say be dancers maame mo onyo ndo pa o maame ni bufo bofuon enya binye but menyo rekase sitiara asaw abaye a very big thing wo krom hade say yehwe one of the big creatives wo krom hade ya were dancers as I say nyum tu fi wa acting na na say no yehda ye huniye but asaw no sisiala enyum no move with asaw no more inti say enyum ba foforo kra na say dancers no wanye bibi wodo a masa hate inti no menyo ka say no dancing abaye a very big thing wo krom hade na rabe ya me celebrate ni o dancer menyo ka say the feet maame no or reach wo krom hade no oye won papa say yehwe ni journey na from DWP ofri ho no moto no ho fa bofra bakakra ba on tasam na o training no onye na sawo na aze na onda wonam ho china wonam ha yehu anyi de we kopue British Got Talent wo ko wonanyim so ye papa third place menyo ka say wasan we boy school academy wo krom hade ya wo frɛ no Afro Star Academy menyo ka say ehun for kuni dia Afronita adepe baby oro obiara no won kan chene there Badwam Ahosepe ye remember no kudus yesterday iraba the area no as a 20-year-old no must have no I mention too much yehu they recognize me papa into no me wenwa na ye ne ye hwe video yi na yembresi Nita akosua adoma yeboa na ende me celebrating also nko one can channel se meja ha na meka no ho asombo ni biara obeti nti no damara na papa no nso no wombo na manzia mo hu da ye celebrating no so nko makoda amaye megina ha bia mefa nipa kor na me celebrating matro zori ye wo krom ha de nti no eraba no deals wa sign ambassador deals odana pompom no anya asam kakra ba afa kakra ba pa o pocho menka de musa into no azibi ohono man mami nyini kakra ansa ma me I mistake ye bokwa ejaw obiaze mika this time tino bomozan na waso ye bibi mo ho it doesn't matter how small o shada na rempo a
start na yen kanka nyakopon boto no nsupa na ozegudo na mamnyu nsane na yen sane nko share vip ni youth connector or ye owo Kumase na yehu the guru ako stage na guru chirema ozi ani ba mate no awu share ai shanabra Okay. Next for what one rhymes now area. Like move video no the minya but me the best high. Me the best had a minke na minyasa but me washimo yen still never well. Now don't tell you there. Miss Bell, what can say be me feel though very profound. Yen sharing some me yen teaching pause the issue sisi ano why the trend be rukodo okrom hade ya say celebrity bi ano obi asika kakra woni nsam offer your phone okrom hade ya ni vision na anye do wo bomo zana ko pay abrochiri mem na wako wo number wo ho na on kasa Miss Bells like the mazin pose forget about it oya zo be because oya the man na abaze no ze chwa number no chwa number nde se pe bia agi de kwa abrochiri mem ko hwehwe nso no hu nde krom hade no yang so ye obi bia pepepe wa hade ebutumeza succeed Miss Bell me wo ya adwen na mzimu ka sha asem no msem so me na han say me Dutch passport rade no wa some the bebre because system no wejuma ekrom hade no onye adwuma the system is not working so am ziziara no ya yezie kroze nyama afefe no wa hade enso no system ni adwuma ntino ye nyina ye nyanka ye bejapa adasa ye be film into no Miss Bell abotala obi ho a ohwe mo system netina na waka person good education bi no ama number no onya afone nya citizenship bi adwuma bi mpo adwuma sam na ade mpo ni krom hade ye bi ho no ma anya careful ogbo krom hade so na abrochi mpo bi na we save kama asasa tino me ya adwo okwemi do but wa so fafa adwene ai eti wenya na wa so discuss iti no mo Ghana na mo wa brocha wo discuss ai mo bobo obia no fanamala na ye ai mo bobo obia to each his own chokonkro no za okenye nti no obia na no opinion za bobo obia no na ye pepepe na mo bokwe ba mo happy birthday onko ma abna happy birthday bright and also wish happy birthday mfamo damara na ma vera abna ochirwa ekuako ende ye wawoda mame Festus ne mame camera Festus ne mame ende ye ne birthday ochirma latte no wo ohwehwe mpemfa wenyi na azo ohwe na apo mame the most me erehwe ibinu mo woni mpanyinye mu no nyame ishiro na onye okese waso nyin papa na yaso yen bohwe wata nyin pa na bohwe yen bohwe na nyin kekenso eza pomozin da most mele hwempefo na pomozin no mesra nyame na pomozin mo wate na mi hiro no onye okese eza erbo mpa da yakopon onye wo bia no nimrepo mu no obaye ezamo na oza sheniz na nyimnyam meza Ahosepe no mizibesi ha ezino the Fantidor president for the Brothers and Sisters Association. Wobe Kofi Ampeju, head of productions
on what production yi echi zan Festus ija camera na echi onye Chris Christopher Temu zan o ha de PRO I see you the man Moses ebe sound na nipo director what na chipa director meze Thomas yaba ka some later me de best ya nyame ya do ba ha yaba san ye hia Kelvin nyame hye won nyina bebre ma sordo